emebuno eya mo pie abonten no se mo kɔ na se mo kɔ akɔgye mani a eya mo hunu emma mudi won ebebe fie nene asem aba be pie me pono ne se ye abrante bi a kyese odi ne oshia abayo bi ewo club je so mo wiwi ensa edidi ye ewie ye na ye na kyese woni oba no ekasa ya no kase sade oba no eni ne chi no wo munye de wo mo enko fie na wotie abrante no asoma ne din edi ode eron ena kyese wo mu ekɔ fie na bra wo ekɔ fie no enum na junu throughout ne se na abayo afemu ewu ya watu anananum ewo ensiedo na ye na abrante sorry anopa ene je so wo pim abayo say sorry o na se wo mre aso wo se wo ye de wu kofie na ye no pim abayo pim no a abaye ena sorry ne che sa abaya no ampa no krem no aye den wawu na enum anu pa na so na ne hu popo ne ne wo kobo ne next door neighbor che so mu nyina ye guys a wo mu ewo compound house mu ene no kobo na danfo ni dem say madam fo betie mi o na abayo bi a chese me ne no ekɔ club anajo na wodi mechie ni mi be fie ba be dai ade achi na mi nyane ni so won kofie a abaye isi da me posuna won sorry na ye e di ayem hihie abre mi pa ama me ho airport na adofo asemwe de arewo ye pa chese police for kra ensa aka abrante a won etutu na no efa ekwan so a eye de abayo no fa mu etimi e de ehwere ne kra na asemwe de arewo asemwe no it should set an example and mebuno na aba no dodo na no so wo mu kwa club no mu ko ji omani a na nye wo mu ehu oba wo mu ni be rinsa no mu rinsa ni bia na so kwa fa na di ne ji se bresi mi enko fie na fie na one wo ko no so nye se bi okoma wo ba bi keke ama wo du trato se de be ya de be che wo be kofie o so wo di wo kofie akwa ko bu ni pa ana so wo di wo kofie akwa ko yi ni sisim se nsa na wo to ma wo no ehu aketua na wo so be de wo betua ba de be se wo ni se nya wo ba bia na edi ne de ye di ni kofie obi wo ho mo ya tiase ewo dada na ebetimi aye de anam nipa no so ama wo nipa ko ho aye de wo akwa akɔkyerɛw na we nyina no eya de wo se enne mebunu emani mema ye de ye hye ni ye afesusu na ema mo sɔre ya mo kɔ club no enye be me be na wo se wo ye de wo di n'echie na wo ne no ekɔkɔ no mza obi wo ne to okra wo ne no mza no esan se o pɛ wo ani wa ye biboni nti no obetimi de dropo aye de ato wo nsɛmu ama wanom abra wo ni kra ye de enna wo so se wonum yie na se bia wo fili dizi kakra na wo ye tipsy pe no no ka se tena me ka mu me enko a wo so wonim se wo aboa bia wonim se wo kofia bibi boni amenkofo betime hia okwa ye oboni nti ubedi o echa na se bia wo so trimu fen ubedi abrante echi na oni na kofie na so oni ni kofie wia se oni wo da yo se obe ye de wo be hu na na so aye den wo fem ahire wo nkwa se de eye nua be efe mu ahire ni nkwa ensandro bi nka se enum zaba ensandro no so ye de enye wo so hu wo limit a betimi aye de anum nsa na duro enka se me de me champion na se me na fofo ye na ye groupi emanu bidudo na so epesa se wo mu se wo ye group omo to one kwa de na obekire ni tumi ana so owo kapane so de benum nsa meanwhile so no bia na so wo amodi entimi enye de enrusa enti wo se yin na de mo hye na wo ye kan metimi ana so wo konum na ebru so a we yin na so timi nam so ema wo ye de wo fam ewo cause dodo na doctor for dodo na akasese even po wo ye abai na wo ye abrante na se wo bra eni kwan se wo ni oba edi enhyiemu efise abra wo ni di enhyiemu na ma oba na abru no otimi fam edi ewu ana so otimi fam edi to na nanom ewo nsedo ba wo no wani nya de ma wo so by the time I realize na chese wa ye de nipa no wa fam ewu se de tu ye nua ba me ono de na konim se nko de abaye kwakọ oje no edi na kwakọ tu ni fie se de ya dada dodo na etimi yesa so ene de ma bododo e bia me ntimi drive tin ke be ya nka fa mi ko fie na me ye de me nkoda na de chi amatoa so anase matoa me kwan so no we etimi ma nipa no timi ye de efa so edi ne hire ni nkwa we sisi abrante onyim ye ko ba ye ma abaya ne de ewo ababe ye adeswa edi aye de amano anya police for edi wonsa aka ni okwakọ de afiase onya no yibia efise sama asem sie na na danfo no so nye de enyi wonu to oni kama fo bia abaye susu a ono susu na wagu nti hona ene ye kwakọ de ebusa no enti we enye suahunu emma enne
mebremu mrantie ni emma mukwa club ahyemu na ko club o nsa na obenum enye wunkwa na obede wo benum enkonko kase o ebia me ton sama ni pastor esi fo betimi atama no but money pa no eni wachi emfa nkofie efise woni se nipa no to na nkasa no kwa no wo wudada na wudi no kotena ufia na so odi no koto wo dem sa anadwo na wonim de besie eno so betima ma ho ayeden akadwam se ne yenua be ma nyu ho ayeden akadwam ite wo se mu nyina mo yede mo ye asuahunu na mo fa mu aba na mo de mudi tuma na mo eye efise ne wia se wo no se bia ewiase no ayehu se obefise obefa ne tra keka bibia so befa wo na asetra ite wo se ye dina ye set it as an example mana mo ba mudi ensa aye moduane no monte so obi nkasa ma mo no sa monte so bi wa ha wo yare wo no dada na wonnum ensem bi a eni umoja ayede emfa wo bekwa konum awie no na ehun sunsa so no akwakoye enema be nipa dodo na num nsa efem yede edi wu moma ye mwa na ye my Ghana ensa no na se wo wa akoso wo ye my Ghana mu eso be de eso ebetie na adofo ye ne kwan so sa brante be fa abai we di na ko ni face wo koda e ma de nchi no nko ni fi ana na se we do no na wakwa fre ni ka ele wakwa friend match na wasa elusi ana na ope minim so person che wadin edifa ene ensemo into me so se ko YouTube channel na ko subscribe if ko too much GH comment section so che wadin efa ene ensemo imu na offer se go follow yen on Facebook, Instagram and na Twitter na me de ene ensemi eba makuno so no me din e de afia enstroma e de se na ye besen ehia